siyalemukela ehlelo lapho sisikhona people and places. Ehlelo lamhlanje benkosi lento nje banke ngasho ngaphambilini ngathi lamhla sitobuka wona umsebenzi wesilo semhlaba ingwenyama ikakhulu eminyakeni lengamashumi lamane so silo siphethelo nalelive leli neminyaka lengamashumi lasihlanu nesiphohlongo so semhlaba ingwenyama sadalwa. Lomhlanje benkosi lenhle ngitsite angilandze bantu nebenkosi lenhle bahambe naso silo semhlaba ingwenyama kusukela phansi kuze bengilamuhla. Ngitsite nebenkosi lenhle lamhla angilandze make senanile gwebu nebenkosi lenhle lapha ngesencele sami mshiyalo ngabusa futhi make matsanza khanya ngala ngeceni kwami futhi ngesencele kanti ngasekudla nebenkosi lenhle nginamake Bobby wakakhoza. Kafishana nje nebenkosi lenhle ngicela ukuthi ngiqale kumake Bobby Khoza athi chaze kafishana nje nekundivusela emakhaya ukuthi kodwa make Bobby Khoza vele ungubani. Angivusele emalangeni ngithi chaze noma kulukhuni kuthi lo make Bobby Khoza ungilamfukeni ungikhoza ngekuthi babe Khoza badibana esikolweni euniversity basomana bagana sewuta naye ke kaNgwane nga1967 abatalwa le ebesuthwini lo gogo Khoza lo sangogo lo muhla suspended nearly 60 years ngikhona la kaNgwane. Angibonge malanga. Siyabonga kakhulu Mike Khoza empeleni ngasingachubeki nakakhulu nje ke nangisokhuluma isiswati deep la kusho ukuthi wakuthola ungumsuthu umshiya lowa so sifunza nini lesiswati. Gogo Khoza ukhulele eNatal eThekwini angisho nje la kukhulunywa khona isiZulu. Ekhaya sibesuthu ngekuhamba ke kufuna emadlelo ngekusebenza batali bami ke sebasebenza le eThekwini. Siswati nesizulu akushiyani kangako. Kepha nje kwakumangalisa nasengifika le enyuvesi sengiva sekuthi thi sekuthi the sekuthi nzi sengithi asengive kepha nje ngekuthi iminyaka yami lemithe ekhuleni kwami bengila kaNgwane ngihleti futhi nathishela lomkhulu esiswati lo nguye babe Khoza ngabe sibamba lesi Swati ngiyashomba kanye nalomhla nje ngiyazama kepha nje lulimi lwasekhaya. Siyabonga kakhulu kunjalo nebenkosi lenhle indawo ya kumake matsanza khanya lapha nebenkosi lenhle sike saba naye kulolu hlelo lolu sophindze ubuye nebenkosi lenhle futhi nguye ohlanganisela uhlelo oluzelube nje mayikhanya siyakuvuselela ehlelweni mhlawumbe songabachazela kabantu ukuthi wena ungubani wakabani futhi utalwaphi. Ngiyanivusela babukele ekhaya njengoba sangichazile umphathi stage ngimasanza wakakhaya kodwa tala kwami ngilamdluli ngitalwa kumakhobeni ngidluli lekuludzeludze emaswati lamadzala lakakhona labeka bambisene kanye nayo inkosi Sobhuza ngekuhamba kwetikhathi naye Sobhuza wasufuna naye langambambisa kubantu bakhe babe emakhobeni wamtholela ke mine nalabanye bantu bakhe labasebenzile kakhulu kulelive la kaNgwane labanye bantu bakhe labambambisa Sobhuza ngumnakethu lomkhulu bekangicommissioner thathiwa ngama-commissioner of prisons nasasewethu lomunye bekangi-PS eMinistry of Finance nalabanye ke labaningi ngoba sasibaningi ekhaya but cishe sonkhana sasinetikhundla la emsebenzini. Mine ke njengoba ashito umphathi stage ngeke ngaba khona la ehlelweni la people and places nalamuhla ke sengibuyile ngiyacabanga ukuthi isikhathi lesikahle kakhulu lesi ukuthi sibuye inkosi noma live celebrate 40 years we monarch
Siyabonga kakhulu khona le part loyishile ngoba uchazile Makhoza lapha ukuthi uhlangana phi nababekhoza bahlangana euniversity uyajika soba liswati kana bengumsuthu wena ujikuba yini mina ngiyachubeka nje ngibaliswati babekhanya strange enough babekhanya bebasebenza nababe wakhe lo Makhoza basele eNatal mina ke ngihlangana nababekhanya ngawuthi sihlangana esikolweni so you can imagine ukuthi iminyaka seyimingakhi ngathola lesibongo sakakhanya but after iminyaka ngiyabona seyi53 ngenzela la kakhanya nabo balaka ngwane bangemaswati kube khona lento leyithi abasiwe emaswati nabo bahamba bayofuna greener pastures yasiphinzi yababuyisa inkosi opposite ababuye ekhaya batokwakhalif Siyabonga kakhulu makukhona make sinalele inkosi nebenkosi lenhle nayo utawuchaza kahle hle ngoba ngimrs inkosi kodwa kunesibongo sakhe nayo utawuchaza ukuthi usintshintsha lesibongo ngoba kwento enjani futhi naye mhlambe kulokunye usintshintsha nje usuka eNingizimu Afrika ubuye eSwatini sikuvusele inkosi ungasichazela ukuthi wena usosintshintsha njani sibongo uze usuke kaGwebu uye kaNkosi angibonge Olien mina ngisenanile wakaGwebu ngekutalwa lamhlanje ngoba asho umphathi station lapha babemamba sengibitwa ngasenani lenkosi ngaba wakaNkosi ngekuthi nase ngiceda kufundela bunesi inkosi lesembilaneni njengoba ngumntwana sisanzane sayo yakukhanza kufanele ukuthi ingithathe njengoba njalo nangiceda bunesi ngithi ngisatawufundela kubelekisa inike lo David Nkosi lwabe ngimabhalane welibandla laseSwatini eSofaya kungako ke lamhla ngibitwa ngasenani lenkosi ngekwakhona ngisenani leGwebu lo wenzeka Nkosi Asiyabonga kakhulu bongosi kodwa ke mhlawumbe singangeni lapha sito uyishela silo semhlaba ingonyama umsebenzi lomhle kakhulu eyiwendile kodwa nje kukhona lokuhlupha kancane lapha ukuthi nobathathu nangiba basengiyalela kahle hle batali beni banithume esikolweni labuya nemadoda akushothi nje impela liqiniso lelangithi Makhoza uthi bantwana basithume esikolweni sabuya nabuya senemadoda ngathi ekukhuleni akusiyo into lethusayo ngoba nawukhula uyabuka phela nawo eveni ukukhanze lokunye kukuhle ukukhanze lokunye lokufakela ibhuluke ungakukhanzi kukuhle bese sowakhetha kusike naku ke kona les singakha nako nami kungakhe engcenye naye kumakhe sho ukuthi ke esikolweni yebo kepha mina nje ngangicedzile high school ngase ngise university kusho ukuthi bese ngikhona kwehlukanisa lokuhle nalokubi akona nalama emajala khuluma lesakithi ke ngathini lulwimi lwakithi kepha akukhethi na ubuka umuntu ukuthi uchamuka kuliphi live unjani ubuka lo muntu ukuthi kunebuntu yini la kuye ngakukhanza ke ukuthi awu cha noma ngingalahleka ngingadi ukuthi ngiyapi nangahamba nalo encenye kungaphileka Siyabonga kakhulu make Nkosi nakuqala ngakuwe umsebenzi mhle kakhulu into esilo semhlaba ingonyama kusukela sitalwa ekuzebe ngilamuhla ikakhulu nje ke futhi yaphinda ingonyama yadlelela ikakhulu kuleminyaka lengemashumi 40 solo nebenkosi lenhle yathatha ubukhosi bosolo khona ungabe ungathini emagama akho ekuyihalalisela ingonyama
Kokuqala nje ekhanya ngisho ukuthi Maswati ngitonibongela. Nisivele sinenhlanhla lengazange seyibonwe ngumuntu. Kuyangethusa futhi ngishaya uvalo njengoba athi umphathi siteshi angikhulumi. Ngathi uma ngibuyele emuva nayithatha lokukhosi ibuye esikolweni. Yabeka inkulumo lapha kaSomhlolo estadium leyangikhalisa. Yathi tawuhambe etinyaweni teyise. Lokumangalisako kulele seyikwentile kulamashumi lamane. Ungetulu futhi yente ihambe beyibuza ngoba akunalive umhlaba ngubona ungaka lelingafisi ukuthi manje sengiyobona le dot yelive lese iphakeme kangaka yekunene angati nekuthi ngathini ikakhulu nje ngidobonga mina mama angethi nekutawukhokha bugaka bekhuluma ngitobongela live ngibongela ngitibongela mina ukuthi noma uNkulunkulu abengasilahla senalile kwakho kuphelile ethathe imithwalo yakho usondele kimi ngiyawuthi amen ngoba lele ikwentile kunene akunawulinganiswa ngalutho lokhu lesesikuko angibone emavela amaningi labanye banemono uyababona ukuthi banemono nje labanye ke bafuna bafuna utawuthekela uyababona labatawuthekela kungako labanemona bayibathi yini lo ungayithola eSwatini eSwatini uthola konke ikakhulu Maswati ngiyaphiza ngiyanibongela naniyobamba inhlonipho nekugcina umthetho nekuyethembeka sisayakhashane lamhla sigubha iminyaka lengemashumi lamane kwekunene solaliphethe alithuthukisa sesihambe kakhulu mama Sibonga kakhulu ma inkosi makhanya wena ube hlahlandlela empeleni kuBombasada wahambile emavela amaningi futhi solo uyafunza namhlanje ndzaba uyalibona liveka ngwanisile kuphi na ucathanisa na ngaphambilini nanamuhla ungathini when it comes to international relations ngaphasi kwesilo semhlaba ingwenyama ngiyabonga aqhawe ukunika lelithuba nasibuka emuva before inkosi Mswati ithathe bukhosi kusukela le kugogo wakhe nenkosi oBhuza wesibili bona ngiyaye ngibabekise njengebantu that were concerned with politics bazama kubuyisa live bazama to fight for the rights eMaswati so bayishiya ke leyo base bona inkosi Mswati ke yona bese ithatha over kwako bese kuba kule development labo infrastructure lesibabonako social development konke lokho kwehlukile kakhulu from the times of Sobhuza sivule diplomatic relations lamaningi nemavela amaningi kakhulu enlokusitako ngilokuhamba kwaye inkosi bayibone bantfu ba-understand kuvamise kuba nema-misconceptions ngelive lethu langaphandle but nasifikile bayibona bayikhulumisa yakhuluma la ikhuluma khona tintfo tiyabe setiyajika sesidevelophe kakhulu ke diplomatically or politically kukhona lengunakako lapha mwelase kukhona nikubalekela kononke empeleni kakhulu ngikhule embikwenu ngiqala ngaba ngumphathi stage ngajika ngaba ngikhanya ngajika ngaba ngichawe kuhamba njani mwelase angithi siyatana thina nawe naliveli yadi yini ngepha ungathi uyabaleka ukuthi thina nawe sihlobo angase ngabaleki manje ngibitela ngamphathi stage nangibingelela ngale nje ngithi ngimsuthu ngisaqhubeka ke ngisasho njalo sithi ihlobo khulumile ngababetala wami lo ngibabe waqhaba yeah make gwebu uku address
khanya at some stage kuba kamuva. nayo sithi kodwa mphathi stage Cha uthi ekhanya but Oh. namphathi stage. okay ngiyabonga kakhulu cha ngiyabonga kakhulu wena sokuvakele kahle kakhulu empeleni sidaphinde sibuye kulolu hlangothi lokho makekhoza siyaqala kuba nawe kulolu hlelo lolu kanti boma bake baba khona simbonile babekhoza alihlahlandlela into eningi empeleni mine bekangithanza kakhulu enasihambe naye nenkosi abe bamsa ukungithuma ishada neyi sonke isikhathi bese ngathi nami sikufuna noma kanjani ngomthola ngukapasi ngifuna ngithatha imali ngiyofuna ishada neyi babe koza indoda lebe intelligent nakulo kusekugcinene kepha ke nyalo ngeke ngakhuluma mina sengifuna kuva ngawe ukuthi babekoza usuka kuphi nelive aze efike la ngiyabonga mphathi stage ngoba ekukhuleni kwakho ufikile kulelo zinga nanyalo ngiyadumisa ukuthi likhona lijale lesibinzi lingatinika nje ukuthi angisakhe stage ngingasehulumende ngingasibani ngisakhe nje ngingichawe kusho kona kuthuthuka kwelive nasinemajaha lafana nalo lejaha kepha ke siyati ukuthi akulula futhi akamane nje wasuka waba ngumphathi stage sibuyeleke kulombuzo ngoba na ukhuluma nabogogo singayilanza lemva sihlale kuse babekhoza utalwa leka ho emvembili unina make dalawa umlanghosi umntukulu wamswati wesibili lotalwa ngufana umntwana inkosi lotalwa ngumswati wesibili kubuya nenoke uthatha ke ulanghosi lo babetalawa babekhosa babekhosa ungitishela maketala aka esikolweni kepha kuhlakanipha uyamangala lobe kulapho kukhuthala uyamangala lobe kulapho kulanghosi lulaka lolulapho uyamangala hlanganisa ke tonke letinto kuvelela umuntu longu-arthur utholani ke lapho uthola buswati ti uthola buhlakani bendalo nje bemvelo uthola kukhuthala uyakhula ke umntwana ukhula phela phasi esandla satishela uyashaya zonke akakhethi ukuthi umntwana ke ngubani lesikolo nje lesile eceleni kwemswati the second high school kuthiwa kusesidwashini sacanjwa ngibabetala wami sesikhulile sesiye high school sethiwa ngenkosi umswati wesibili lobeka inkosi kaHoho kusho ukuthi history nje iyachubeka liyakhula ke lijaha lihlakaniphile ligcine lise high school Mathapha high primary esidwashini ucedzela enzingeni uyasuka uya kuMathapha Mathapha khanza kuna tishela lomkhulu akakhanya uyafunza ke lapho uyashuca ugcina use university ngalokuhlakanipha bekungaphaswa phela kulawo malanga bo form 5 kwakuthiwa ngimatric joint matriculation board waphuma waba yedwana esikolweni sonke waphasa kunabo tishela Mhokong nalabanye nje ke bothishela naka
asenyuvesi udibana nalabanye labaqhamuka eSouthern Africa ngoba le university lebesifundza kuyo kwakuthiwa kuseRoma yayicanjwe emakatolika kepha ithatha bantu labasha labaqhamuka emaveni eSouthern Africa neEast Africa naboMalawi boUganda bafundza khona le sesiyakufunza ke nathi ke sichamuke eSouth Africa sifundzela ngabo late 50s early 60s ngulesikhathi kulelwa inkululeko eSouthern Africa ngulesikhathi bondiphethe batholakala emaveni onke eAfrica kusuka eGhana kuya kubo Zambia kubobani kusho ukuthi lokho kufunza kwakufundzisa the next generation of leaders of Africa le kulesikole saseRoma le eRoma phela kwakusikolo lesasesikhona ngalesikhathi kungena bopartheid le South Africa lebe bangafuni kufunza phasa leyo regime baphuma beta eRoma. So struggle for independence happened in the early 60s. Khona lapha eRoma kunabo Dr. Lydia Makhuphu logcina ngiprofessor aheda university. Kunabo Dr. Butswa uLasukati. Kunabo Dr. Phetsile eMaswati lebekasuka ngala eSwatini aya ngale. Sebakhona nabo Dr. Ben Dlamini bakhona khona le bo James Nxumalo lwagcina alapha Central Bank governor kwakuphekwa leaders ngaleso sikhathi kuleyo institution kuphekwa nema ideas enkululeko yeAfrica Khoza secretary we-SRC kulawo malanga Students Representative Council ukhulumela ngathini nje issues lacondzene nema students at the same time le politiki ikhona ithi emaveni ethu asibuyelene emakhaya siyolela inkululeko ke ngaleso sikhathi nanyalo beyilwelwa ngema-party lala satshwako lakithi ema-party babekhoza ke uyajoyina naye as a youth kulomshuqo ukuthi kufuna inkululeko ibe khona nase inkululeko itholakala eveni sekuthiwa ke bahambile belungu sekutawusebenza bani la kulo hulumende sekubukwa eMaswati onke lawa libekafundzile ngaleso sikhathi angena emisebentini angena enda le misebenzi lebeyendiwa ngilaba becolonial babekhoza ke so ucelwa ngumntwana inkosi lobeka uNdunankulu wekucala wakangwane umntwana inkosi uMakhosini buya mfana utawubhala letincwadzi angithi sinithumele ukuthi niyofunza uyabuya ke khoza uba ngumabhalane wemntwana inkosi uMakhosini kwakhiwa live kufaka ifoundation kucanjwa ematiko ngamatiko uba ngu-PS ematiko lehlukene bo education bo agriculture bo bani
Esimake ngicela nje ukuhlaba lwimi kancane lapha base studio lapha kufanele ke sisigciye emakethe masibuya dabhenze futhi ucubeke nebenkosi lenhle lesikhasayo lo solo sikhona enhle lapha sikhona people and places ethemba ukuthi nikanye nasi bangwane lapha sibuka khona sibuyekeda futhi ukuthi live langwane lisuka liyapi ikakhulu nje futhi sibuka nako kusebenza lokuhle kwaso silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu kanjalo nebenkosi lenhle nekuthi kutalwa kwaso nebenkosi lenhle satala mshalo wa namhla sesina 58 years konke kuhle kakhulu bangwane kakhulu event kangwane bangwane sibona infrastructural development sibona umtshithe epolitiki nebenkosi lenhle nendlala kahle eMaswati nayo kanjalo siyibukile lesikhathana lebenkosi lesapona emakethe kodwa ke singafika emakethe sicela kubonga bonke abantu ukuthi kube semandleni ukuthi lohlelo lube khona nekuthi nje mhlambe basithumelele ema wishes aso sisemhlaba ingonyama ake sijike emakethe siyabuya. Main committee, management and staff of DBO Dagangwane wishes to join their majesties and the entire nation in celebrating the 58th birthday of His Majesty King Mswati III and the monumental 40th anniversary of his accession to the throne. Bayethe benophakathi. Public Service Pensions Fund, PSPF, proudly joins their kingdom in celebrating 40 years of steadfast leadership in Eswatini. As the nation honors this remarkable milestone, the fund reaffirms its commitment to securing the retirement futures of those who dedicate their lives to public service. As the nation celebrates His Majesty King Mswati III's 58th birthday, along with 40 years of visionary leadership, Eswatini continues to grow and evolve, building a legacy of resilience, unity, and progress. In the same spirit, PSPF pledges to continue in its mandate to protect the financial well-being of those who serve the nation by providing an excellent, memorable retirement service experience. Lunwele lulutse mbangazitha bayethe udaphakathi. Baphathi kanye netisebenzi telihhovisi lemlawuli wetekuchumana bahlanganyela nendlovukazi kanye nesive sonke seMaswati ekuhalaliseni ingwenyama yeMaswati ngekuhlanganisa iminyaka lengama-58 yekutalwa Khula Mlisa. Lunwele loluthe mbangazitha bayethe wena waphakathi. The Board of Directors, Management, and staff of the Central Bank of Eswatini wish His Majesty, King Mswati III, a happy 58th birthday and proudly extend their most profound congratulations on the 40th anniversary of his ascension to the throne. We commend his visionary leadership and his unwavering dedication to fostering peace and promoting the nation's rich cultural heritage, which have guided Eswatini's progress thus far. And we wish him continued good health and prosperity. Bayithe wena waphakathi.
Sindivusele nebenkosi lenhle solusikhona lihlweni lapho sikhona people and places. Nasi hamba siya khona emarket bekhuluma yena Marekhoza nebenkosi ngasichazela kabanti ngemsebenzi wento ngibabekhoza ikakhulu ukuze sifike la sesikhona khona kanje mhlawumbe nabo sanza ngena mbukeli ngithanda kusho ukuthi ngisemkhathini womhlanje nembeleko lapha embi kwami ngisemkhathini webantu nebenkosi lenhle la basebenzela okukhulu umsebenzi kuze livele lifike lapho lukhona khona nalamhla bantu lesibabukile nanathi nebenkosi lenhle sebancane sibabona abaliphethe live nebenkosi lenhle labashiya nencabhayi esingemaswati ukuthi nathi kanjani nalabo labakhona namhlanje ukuba abaphethe live ikakhulu labo labasebenzela ubukhosi nawo bachubeke balingise bona nebenkosi lenhle yabalaba lapha embi kwami Marekhoza bochaza kabanti ngigcine usese Roma angathi sisachubeka neRoma noma mhlambe sibheka kuphi nyalo nyalo sesibuya ku-2026 ngoba eRoma ku-1962 sintshintshe leti nombolo nasithi 2026 sibuka phela ukuthi kusasa kusakubekwa inkosi lebe ngumakhosi etive kusasa inkosi uMswati wesithathu ithatha kuyise njengoba ashito nje make senanile nasi stadium sasikhona phela nga1986 na aphakanyiswa afunga embi kwesive ukuthi utasihola ahambe enyathelweni teyise kepha lokwangithinsa kakhulu mina ngangikhona nami le stadium wathi le lijoko lomthwalo ngiyethweswa so early in my life tehla tinyembeti kithi sibomake kwahela he was 18 years old how many 18 years olds can lead a country but ukwendile wekunene uNkulunkulu angumsidi wakhe kwaze kwaba la nakunjalo ke lokhu lengithanza ukuphakamisa ngoba kude isikhathi uthi wekunene ucela ngebirthday yakhe ngema birthday akhe uthi ucela sipho sekuthula esiveni ucela lokho nje yebo singamphatha inkomo netimali nani kepha yena uhambisa embili ukuthi ucela kuthula kugcinekile ke kuthula kunalive kungesilula phela ngoba kugcina kuthula kusho ukuthi wonke umuntu ujabulile konke kuhamba kahle kepha nje nawubuka leSwatini uchathanisa nalamanye emave eAfrika nasemhlabeni nje wonke singulelinye live lelinako kuthula laba mangalako nabafika babuya ngephandle kuthi hawu lelive lona liphumelele ngani njani kuthula ke bekunene akusiko kubinza noma kubinziswa kuthula ngonje ukuthi sibuyisa umoya phansi ngekuhloniphana ngekukhulumisana kepha khonapho sibe sikhulume emaqiniso ngoba kuthula kuyengana kungalibulala live kubabulale nebantu ukhanze ukuthi lo lokhuluma liqinisa senguye lo sasitha kepha ngiyakubonga mina ukuthi uNkulunkulu siphile lokho kuthula asichubekeni Maswati sikwakhe sikuveluwishe sibhobokelane kukhulunyiswane ngoke lokutawu sinika ukuthi kukhonse naloku kuthula nalentuthuko lesiyibonile ichubekele embili angibonge malanga
Siyabonga kakhulu Marekhoza kuhle kakhulu siyabonga kakhulu sekuyibekile ngabhaye ukuthi silo semhlaba sicela kuthula kanjalo nayo Maswati kanjalo akende kona lokusho ngiso silo semhlaba ingonyama sipho sekuthula sibhekele nakusasa nebenkosi lenhlethi ingonyama iphindze sinike indlela ukuthi mbaba nasuka lapha sesibheka ngakuphi Marenkosi ube khona etikhasethi nengi sikubonile unawe makhosi sikubonile usebenza lomkhulu umsebenzi ingabe advice yakho namhla ingathini ekulesimo lesikuso lesinasuka lapha bambamba ubheke ukuthi sibheke phi wena Angibonga Maswati lamahle undawuphinza kuthi lokuthula la kushoko make khona lokwacelwa ingwenyama ngihlane emalanga ngibe khona mfana ulahleka asisulahlekelwa inhlonipho Maswati inhlonipho lesisilahlekele ngibona ukuthi ngiyo letha ubanga labantwana lesibatele laba la emgwaqweni bangasebenzi basishaye basigcobe ngemathi live lenhlonipho ngoba live lebukosi ngihambe nabo sigaba ngenhlonipho imdzala kangaka kodwa bengiwa phansi hayi ngoba kumbe kukhona kula engadini yeliswati ihlonipho Maswati lesikubona konyalo lokutawubulala nomsebenzi lomhle kangaka wengonyama ungathi kuyasilahlekela lokuhlonipha lokufuneka fika nje nangu khawe ekhanya akunafika khuluma namazi yena gogo ukuthi nekuthi khama apha ekhona la takufuna gogo kwe noma gogo nkosi kunje lenhlonipho ngiyo ngiyona yakha lesisekelo sekuthi sibe nenqhubela phambili lengithi angiqhubeke ngalalisile Maswati ngiyanibongela ngoba nalomake walenkosi lendlovukazi bantu labatimisele kulibona lelive liqhubekela embili kepha uma laba ngibona baba sekele baqhuba lokufanele siqhubeke bangananhlonipho bade kuluvelo ungena kukhanya ukuthi la usebenza khona kuyakhanya ngoba uma ungananhlonipho ungawathi ungagcina umthetho ungakudabalisela abasite bekunene kume lenhlonipho kuze ukuthi live lenkosi yebantu iqhubeke nalo mina ngitshelile nangicala ngathi noma sengahamba sengulendile lami ligalelo lengafika nakhona kusobhuza wesibili ngithi awu live liyaqiqima wona waphakathi angibonge Maswati siyabonga kakhulu inhlonipho nebenkosi lenhle ihamba embili njoba asashido lapha nebenkosi lenhle make sinale nkosi masinale nkosi nebenkosi lenhle usebente cishe nawo omabili emakhosi nebenkosi lenhle nalamuhla uma unganakusisa kahle hle la sikhona khona kusitezi nebenkosi lenhle kube likhulu kakhulu ukuthi efike lapha kungafanele empeleni azete lapha kepha ngishisekelo nebenkosi lenhle uzame tonke indlela tekuthi aze ete la kaChannel Maswati Channel Maswati ke nakungabangwana ukuthi inetebhise tikhuphukako kube likhuni kufika kwakhe lapha nebenkosi lenhle lokukhomba kona ukuthi unashisekelo lengakanani yekuta ukukhuluma nayo into la ikhuluma lokusho ukuthi nje lo muntu alalelisise kabanti lokukhulunywa nguye lapha makenkosi makekhanya naku la sikhona sesiphinde siyaqhubeka siya embili sekubonile emuva wakuteka lokutekako sokungathini wena iadvice yakho nekubuka nje imisebenzi leminye nalokho ongafisa kusho ngaso silo nami ngiyadumisa benginene kuthi naku sekuphele iminyaka lengu40 ingwenyama isesitulweni bekungasima lula nasitawubuka emuva sekuphele ngidawuthini a generation 40 years now bantwana labatalwa nayibekwako sebabo babe sebabo make nyalo lokubhlungu lokufuthi kuthi bantwana balamhlaba kwati kuthi siphuma phi nalelive sine njengoba nisibona sihleli la sobathathu ekubekweni kwenkosi kwangasima lula bengithi kumbe Marekhoza utawufika kuko lokho kwaba khona ngawuthini kubangisana kubangwa kuthi lenkosi lekhona kufanele yini ukuthi ibekwe
Ngidekela laba labancane labangayadi lensaba. Basukuma ke labaningi bathi cha inkosi ngiyo yona le. Amongst those kwakunabomake sasiba nengana nje impela labanye sebahamba ngiyabona sasila bo 8-9 2 labangekho la studio basaphila and amongst them kwakhona nabo babekhoza lokungabo labema bamela lelive inkosi lebekuthiwa angeke ibekwe la bese kufike nestage sekuthi kulo 40 years la sithi siya celebrate the kingdom of Eswatini ngesikhona khona ngabe si celebrate the Republic of Swaziland. Ngitawuthi ke bathu abami asilanzeleni umlando sibuka umlando kusuphumaphi. Ngiyade kuveleni kwethu kwaqala la kakhona kethu kwaba netinhlamba kwaba netinkhulumo besolo sithuleleni singakhulumi bakhona ngoba sikhuluma ngoba sebahamba laba lebesikhuluma ngabo lebekungibona la beba anti monarch cha basekhona phela siyathi basakhona basaphila labo labeba sine basibita ngetimphaka ngawuthi nami tisekhona leto timphaka tabo tisekhona leto tinzatheli tabo atisukume tikhulume liqiniso kuthi umlando wakangwane wadiwe abete nabo batokhuluma bangaloku basithuka la through the media ngiyathi ukuthi people and places is open to everybody. Ngisho njalo mina ukuthi umlando asibeke liqiniso. Siyabonga kakhulu Makhanya umlando asibeke liqiniso usho njalo lapha Makhanya empeleni thina singama journalists sihambe nalo lelive kusukela ibenkosi yebo sikona silikhanze ekhasi la ku reporteni kodwa nje besiphila khona la cishe sikwati konke bangwane nekusebenta kwaso silo mina ngibe nenhlanhla ke futhi kakhulu ngoba cishe konke lokusebenta kwaso silo bengikushutha ke mina ngihamba nako ngisuka nako ngiyelena la ufuku wabona khona uyabona umuntu lomunye very intelligence italwa le ezulwini ite lapha emhlabeni ngoba nawo bathu uyabuka sinesikhathi nawo bathu uyabuza awuphuma la ayibephumile ujayele dedikandaba nebenkosi lenhle futhi lesikhathi liyendi decision bamba lime lithi ngci usinathi uyayibuka decision yayo yathi vele bekungiyo nebengicabanga mina kusiko uyabona lento lethi ya program yalezulwini yasethwa nje kusethwe bese ke nathi ukhanze ukuthi mhlambe akasethwa kahle hle ngikovele kufuna siqine silandzelwa lamakhosi lalele wona kuthi yathini ngacabangeli wena kunene ulalele wona emakhosi bakekhoza sovalelisa nje kulesikhathi sanyalo unga advise uthini wena kubantwana sowushito make inkosi kwekuthi ufuna inhlonipho wena ke ungathi akwendeke njani yalo chawe kulabasha ngiyacala ngekubabongela kuthi baphila esikhatsini lapho libuyile la kangwane sekukuwe kukithi kuthi siwabambe lamathuba lawo lakhona phindze siwakhe ngoba kukhona lokuthi utawubusolo ubuka lomunye ukuthi utakusida sukuma uthi side emathuba avulekile nangu umphathi stage usakhile stage sakhiwe nguye ngekhutsala kwakhe ngemathuba lawathethe kepha nase ubamba emathuba ubokwadi ukuthi nebolukhuni butoba khona ungabe sowuyayekela ngoba lawo leto tinkinga kuyakucinisa kuyakukhulisa asimbonge uNkulunkulu ukuthi usinikile nalithuba lekuthi sibe khona kulesikhathi sanalive ema problems challenges akhona kepha likusasa likhona lelichakazile siwafisele emakhosi nagogo Ndlovukazi simbonge simthumisele ngoba ngaphandle kwakhe phela ngale lelijaya alikho simbonge uNkulunkulu kuko konke amen
Sibonga kakhulu Michael manje bengisafuna ukubuza athi utawuteka ya 2026 noma ya 56 osha ke cha namhla kube neutral Mayinkosi sovalelisa angabathini amagama akho egcina Wewugcina Maswatini lamahle lanenhlanhla kunibongela ngoba mina sekufanele ngishiye ngihambe kunibongela nani ngaqhubeka niphathe kahle labaphathi benu lengosi anenina labaze bafika laba nibanani ngikuthandazako kakhulu uNkulunkulu ukuthi wekunene akamphe abantu lata basebenzisa babe neliqiniso babe nesihawu bangabi namona nento basebenzele ukuthi inkosi ibone ukuthi ufike senanile wenta nako nanako hayi ukuthi mhlawumbe ukuthi akende nje kuphela athi umbayekela nayithi inkosi ihambe ekhaya senanile athi ukuthi ngishiye ngende lokutawusita umntwanami hayi ukuthi ahliphida shiya bumahambe ngiloko yanibongela Maswati lamahle happy birthday your majesty ni Maswati si hangathi singathini qhubekani ngathi ngiphinze njalo pro 40 phinde ngithe lo mnye 40 nalomnye 40 so nale ngosi yenu ngiyabonga kakhulu kanye Asibonga kakhulu Mayinkosi kuneligama lelisha molasele ngilitholile lapha kulamalanga lawa nalelo gama ngilithole ngawe na usikhole kithi la channel eMaswati lapha babhale rugby celebration kanti kuthiwa rugby celebration yathi bengiqala le gama bengiqala baba oba nami ngitsingabe ngisho ukuthi ngabe vele bekudlala irugby yini noma mhlambe kunjani nase ngithi ngiyathathisa lamkhazo yathi vele babhale kabi labantu manje kuthiwa rugby celebration besibhale rugby thina phakabona siyathi besitakwadingani lokho kube kude la ingosi lawo magama bese yawathola phi nje namhla siyathi kunabo rugby valelisa ngiyabonga ku channel esiluhlelo lengilibukako ngihlale ngibhala nakhona lengusolako uhlelo lisese on nami ngawuthi eMaswatini siyanibongela celebrateani kahle losuku lakusasa nasibeka inkosi nami kude lokungakanani lengakhuluma etikwa lokulase bakhulumile inhlonipho kuti respecta kuti ithoba inkosi itithobe kakhulu inkosi iyanakekelana kakhulu ngiyathi ukuthi akwehli kahle labanye but ngilaqala khona lokungahloniphi siyayicelela the peace lehlala icela minyaka yonke siyibongele nelichaza lidlalile ngiyathi mina mhlawumbe isikhathi sesingendlulele but angeke ngikhohlwe nasihlaselwa yi-AIDS lapha kwakungiyinkosi beyihambe embili indalo nalokwa ingakhohlwa ukukhuluma nge-AIDS in any gathering noma ihambile lengaphandle kuphela kwetopic besi-addressa leyo ngise-diplomatic service siyabonga Mbangazitha kuba nenkosi lenjengawe siyabonga nawe gogo Ndlovukazi kusiphathela kahle umntwana nekusiphatha kahle isisive sakho happy 40th anniversary asiyabonga ngiphethe amshana rugby anniversary yeah rugby anniversary happy rugby siyabonga kakhulu kanti bekosilehle ngethembe ukuthi nivile lapha futhi nonke niyabona ukuthi bekwendekani la
tinkulumo nebenkosi lenhle letinhle lichamuka abantu labakhuluma iwisdom nebenkosi lenhle kufuna sasibalalela kusonke isikhathi lapha mane elongihlupha kakhulu lapha ngimake inkosi ubhizi uthi ngoba mina nasengihamba manje angiunderstand kahle hle ukuthi usho ukuthi noba uyambona nje usemncane usecinile lento ekuhamba iyahlupha lena ngakhanga sikuyahamba sinekuqala kusale yena ngakho nje ngithi noma kanjani ma inkosi kusona lo 20 years lo tamhlala la eveni siphinde sente angataba yini kodwa yazi kutaba kusuke iRuby kuyayiphi Michael Silver like 60 angisho sisiwa 40 sabuya ku 50 kuthiwa yini ke yona ke 50 gold igoso siyamathi ke lo gold bengithi uthi ma inkosi golf bani silver ka 6 silver okay cha sokunqola kuyo sesiyakwade waRuby usithethe singa-understand kanti benkosi lenhle ngibona sekunakhansile mabuza lapha kulaba labahambe bawuhlola tivakashi taso semhlaba ingwenyama ngakavela sindle benkosi ngicela khansile lapha kwekuthi etetho ngichazela ukuthi kufike bani lamhla kulabo labachamuka emavende benkosi lenhle labete kuso semhlaba ingwenyama ndase ngiyabuya nebenkosi lenhle ndavaza kwanyalo ngethemba si khona silokotho siye sengwenyama lapha lathi chiye emakethe bese ngiyabuya ngithatha ina khansile emvalo konke ndase ngiyabuya ngavalelisa siyabuya. Nurture Council, management, staff and stakeholders of the multi-sectoral HIV response join Her Majesty the Indlovukazi and their entire Eswatini nation in wishing His Majesty King Mswati III a happy 58th birthday. As we celebrate His Majesty's birthday, Nurture pays special tribute to the King for his profound influence on the national HIV response, which has transformed Eswatini into a global model of resilience and public health excellence. Bayethe, wena waphakathi. The Board of Partners, management, staff and tenants of Bunimol extend their heartfelt congratulations to His Majesty the King on his 58th birthday. We also congratulate His Majesty on the 40 remarkable years on the throne, marked by dedication, strength and leadership. Long live Your Majesty. Benkosi lenhle kunjalo sesikhona futhi ku People and Places la sokhona khansile mabuza lebenkosi lenhle lobuya khona e-airport nebenkosi lenhle kuyobona tivakashi lesilo semhlaba ingwenyama letinto nathifikile ekhansile siyakuvusela ehlelweni. Ngiyabungelela Mr. Mbang ngibingelele nabo babukeli bemsakazo eChannel Maswati. Sichazele khansile ukuthi kwente kanjani kuhambe njani namuhla. Namuhla becala kufika ama heads of states la timenyu atembume emhlaba noma ke temakhosi emhlaba kuwo umkhosi we double celebration lote wakhona over the weekend kusukela kusasa kuze kufika Sunday. Kusho ukuthi emini kufike inkosi yaseLesotho King Letsie III, kwafika Rajolina waseMadagascar nayo fikile kwase sekufika mengameli welive laseBotswana umnumzane Duma Bhoko walandzelwa ngumengameli waseZimbabwe Emmerson Mnangagwa. Sithemba ukuthi ngilomunye lofikile nguye Kabila former president walapha eRepublic of Congo ngibo le sebakhona event lapho ke khansile umuntu kuthiwa landzela igama lakhe uyabona sikwente ngane ngonyameni. Yes hlanganisa Tive uyabona hlanganisa Tive nyalo inkosi yeTive uyabona manje ke lento angiyade ihamba one side ngoba ekhansile ukhansile nje wena amnanya lo ngikhanyisa ababukeli ngidani ngithatha nginibeke ngithatha nginibeke ngoba kusasa kubhekeke ukuthi angithi nje between tomorrow na Saturday kubhekeke ukuthi kufike mengameli wase Mozambique, kufike wase South Africa, kufike wase Zambia,
Hakainde Hichilema, bese sekuba ne-special envoy salapha e-Republic of China, Taiwan. Kanti-ke i-itinerary ithi kusasa emakhosi ahlanganyela nesive sonke kaSomhlolo National Stadium, lapho kutabe kune-double celebration ye-King's birthday 58, kuphindze kube ne-celebration ye-Ruby Jubilee, which is 40 years on the throne. Kuthi ngemigcibelo silo semhlaba siyawuvula lapha i-International Convention Center ezulwini, lelo solo sithi i-ICC. Nakulo kulapha opposite ka-MTN, opposite Bokodek. That building is going to be officially opened. Kuningi lokutawendeka khona lapha ngekhathi. Kepha chubekani nibuka mina ngidanikhanyisela babukeli. Ngelisonto we have a cultural expo. Letabe isesigodlweni eLitsitsini. Konke lokho sidabe sinilethela singumsakazo eChannel yeMaswati. Nilandzele nje Facebook yethu, nilandzele TikTok yethu, nilandzele ka YouTube, ningadlali ke ningabukeli tindzaba. Kusasa futhi sidabe sinilethela konke lokho bukhoma. Siyabonga kakhulu Khanyisile. Ngicela nje kunibikela bonkosi nje bani lapha ukuthi Khanyisile akanati inhlobo. Nabathathu ngesimaso ukuthi bancane boKhanyisile. Kahle hle uyabantu bomakela labala. Ngibati nje ngoba ngismart. Oh smart bobani. Kunamake Matsanza Khanya, kunamake Nkosi bese kuba namake Khoza libe kahle la ngihleli khona. Cha bonkosi lethu cha ngehlulile Khanyisile. Impela ni bangwane luhlelo kusasa noma kanjani siyaqala ngiyabona singaboma 7-8 sidabe siqala nebenkosi sinikhombisa kulokutabe kwendeka basithinzile ke nebaseshayina nebenkosi lenhle bathi cha bacela ukuthi i-broadcast yethu bayi repeat khona lena eTaiwan, Republic of China on Taiwan, so sidabe siyisakada nebenkosi lenhle nasemavende ehlukahlukene eNingizimu Afrika ngivile ke si Eswatini TV itabe ivulile nebenkosi lenhle lanayo ku DStv wonke umuntu abukela lokusho ukuthi ke bangwane live la kangwane hayi ukuthi mhlambe ligcina ukuthi utabe kulapha ngaSomhlolo kepha live lonke nemhlaba wonke utabe ubukela lokho utabe kwendeka lapha evenda kangwane lokusho ukuthi ke nawe eSwatini awumncinyana ngethemba nebenkosi lenhle ngaphandle nabe khona lokusakusho Khanyisile ngintokwathi bese sengiyavalelisa. Ngaphandle nje kwekuthi sibonge emakhosi ngoba namuhla kuphume isimetelo ukuthi labafake itinzilo batibeke phansi kepha bachubeke bahloniphe lelo siko nekukhuthaza nje ukuthi sive seMaswati asinyathelane nekusasa sigcwale sibe ngange boya benkomo lapha esingathi ke enkundleni yetemidlalo kaSomhlolo. Noma kanjani benkosi lenhle sisembe noma kanjani ndabeni nathi sivile ukuthi ebesimo selitulu nebenkosi lenhle bathi litabe lihle kakhulu sibili ngakho ke siseba seMaswati onke atavele ayekhona nabe futhi mhlambe uphathekile noma kunjani sitabe sikukhombisa noma kanjani kunene lokutabe kwenteka kanjalo futhi nawo umsakazo weSwatini TV nalemi imisakazo nje lebenkosi lenhle letabe ikhona lapha evenda kangwane ikakhulu nabo eNingizimu Afrika nakhona bangwane noma kanjani bahalalisa balesa sona silo semhlaba ingonyama ngakho sihlangene sonke bangwane sito halalisela sona silo semhlaba ingonyama kuthiwa nabathi base last remaining monarch lapha emhlabeni kunjalo bangwane nawe abathi ufunda iBhayibheli uyafuna lo ubi president kude ngawe nebenkosi lenhle naNkulunkulu ula evenda kangwane kusasa utohalalisela sona silo semhlaba ingonyama angilithatha ngelibeke lapho nebenkosi lenhle lihlelo ngithi uma ngabe kusho kunene uphatheke kabi siyaxolisa kakhulu kambe na ujabulile nathi sijabule nawe khona la emsakadweni lesibambisene nabo nebenkosi lenhle ngala utabachaza Khanyisile singabe e-studio sibambisene nabo bani njengoba silapha nje. Ukhona Vumile Dlamini unalunga Magagula ku TX console bese sekuba na Danzile lona Ngosingiphile. Yes, kuma graphics bese ku camera ukhona Siyabonga Dlamini mina la ngibuya khona bengihambe na Kimberly Mavuso bese kuthi external monitoring khona Julisa Mamba. Ngenkosi lenhle kunjalo sethembe sikusasa noma kanjani ndabeni nathi nasiqala wona umsebenzi uzeli uyoshona kanjalo nje wasachazile Khanyisile ukuthi nangemgcibelo sikhona nangesonto kanjalo sosikhona sinikhombisa wona umsebenzi waso silo somhlaba ingonyama ayike lebendlovu yemhlaba loba ngiveza khwesho wabhuza lokungivete umhlaba wehlane kwevela kubele ngesimunye ngesheya likaba sidabhuza ligitsela phaya lobamba usukuthi ngaphetha umthethwa wayawubukela sonto futhi ngana bamkhanza khoma umhlaba ngani besuke baqanqabala bayithi ndabakhanze khona nduna ngayifaka ukuthi lijobo libheke etulu vulgete lo yokubehlana wasiqedza sililo wasikhitsa indlovu ngesona nayi kundlovukazi inkosi indlovukazi mhlekazi nebamswathi lomnyama balithuli lokungamatulu nsabe ntengwenya wasinaka bamva wabonze vela semkhulu yadungtela wangena esibanye emswati wabuka impumela basawuthilita umthimba
wabuke ngishona amasolo gogo vele lifile kepha umntaka indaba ukugubuzisa kabili kathathu wayisusa inkulumo engatsingwane ngongana ozimajezi bayethe wena phakathi nisale kahle.